igisirikare kiba gifite no kurinda igihugu n'abaturage n'abanyagihugu akaba ari akarusho gaterwa n'ububasha ubusirikare buba bufite intwaro ibikoresho tuba dufite n'ubumenyi tuba twarahawe butuma ikintu cya discipline. Brigadier General Patrick Karuretwa umunyamategeko wahisemo urugamba rwo kubohora igihugu ubu akaba yabaye umuvugizi mushya wa RDF. Uyu ni muntu kiyavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amashuri yize, abana be, imirimo yakoze ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo na sport akunda, byose nibyo tugiye kugaruka muri kino cyegeranyo. Umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagize Brigadier General Patrick Karuretwa umuvugizi mushya w'ingabo z'u Rwanda RDF. Ni inshingano nshya aje hasanganywe izo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Umwanya azakomeza no gukora. Iri zamurwa mu ntera ryerekana icyizere akomeje kugirirwa nyuma y'imyaka 30 amaze akorera igihugu mu nzego zitandukanye za gisirikare, umutekano, ubuyobozi bukuru bw'igihugu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Brigadier General Patrick Karuretwa yavukiye muri Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akurira mu muryango waruzweho guha agaciro uburezi ndetse n'ubunyamwuga. Se Karuretwa yari umunyamategeko wubatse izina rikomeye cyane muri Zaire. Abamuzi bavuga ko yari umunyamategeko mu bambere bashinze ibiro bikomeye byunganira abantu mu mategeko, ibizwi nka cabinet d'avocat. Ibintu byamuhaye umwanya ukomeye mu banyamwuga b'icyo gihe. Brigadier General Patrick Karuretwa aho kugira ngo akomeze inzira yari yamaze gutunganywa na se yo kwinjira mu mwuga w'ubwunganizi mu by'amategeko no kubaho neza, yahisemo indi nzira itari yoroshye. Mu mwaka wa 1992 afite imyaka 18 gusa, yinjira mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ashyira imbere inshingano zo gutabara igihugu kurusha inyungu z'ubuzima bwe bwite. Uyu mugabo yavukiye mu muryango waruzwiho ubuhanga mu mashuri. Abamuzi bavuga ko umuryango wa Karuretwa waruzwiho gutsinda neza mu mashuri. We n'abashiki be bize muri École Berger, ishuri ryari rizwiho gutanga uburezi bufite ireme muri Zaire. Hari amakuru akunze gusangizwa n'abamuzi bavuga ko mushiki we Madinga yigeze gutsinda amarushanwa yo kwandika neza ururimi rw'igifaransa muri Zaire, bikamuviramo amahirwe yo guhabwa buruse yo kujya kwiga i Burayi. Nubwo aya makuru akunze kuvugwa n'abamuzi bo mu muryango, nta nyandiko n'imwe rusange yemeza ibijyanye n'aya makuru ku mugaragaro. Brigadier General Karuretwa nawe azwiho kuvuga ndetse no kwandika igifaransa n'icyongereza ku rwego rwo hejuru, ibintu bishingiye ku burezi yakuye mu mashuri ndetse n'amasomo yakomeje kugenda yiga nyuma. Nyumvira nkaha. Ce sont des responsabilités qui s'ajoutent aux autres responsabilités que nous avions déjà dans le contexte du ministre de la Défense. Mais comme je l'indiquais, il est important de comprendre que la justice, en général, est évidemment un aspect extrêmement important dans la vie de la société rwandaise. Et les militaires en font partie, bien entendu. Mais dans le contexte de la défense, dans le contexte des forces rwandaises de défense, la justice et la discipline revêtent une importance encore plus importante que dans la société rwandaise en général. Et cela à cause de la nature même de responsabilités qui sont celles des forces rwandaises de défense, de RDF, les moyens qui sont à la disponibilité du personnel de forces rwandaises de défense, mais aussi le genre d'entraînement que nous recevons. Mu gika tugarutseho hejuru tubonye ko yataye ubuzima bwiza ndetse no kubererekera inzira yari yamaze guharurwa na se yo kwinjira mu bijyanye no kuba uwunganira abandi mu mategeko, yinjira urugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma yo kwinjira mu rugamba rwo kubohora igihugu yakomeje no kwiyubaka mu bijyanye n'amasomo, aho mu mwaka wa 2000 yarangije amasomo y'amateka muri kaminuza y'u Rwanda. Nyuma yakomereje muri kaminuza ya De Fletcher School at Tufts University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabonye impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu Master's Degree mu mategeko mpuzamahanga. Muri iyo kaminuza kandi hagati y'umwaka wa 2008 n'umwaka wa 2009 yize amasomo ajyanye n'umutekano mpuzamahanga ndetse n'umutekano wa muntu. Ni ibintu byamwongereye ubumenyi mu miyoborere y'umutekano ndetse n'ububanyi n'amahanga. Reka noneho turebe uruhare rwe mu bijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu. Nyuma yo kurangiza amasomo ye, Brigadier General Karuretwa yakoze imyaka igera ku 10 muri Perezidansi ya Repubulika ku myanya igiye itandukanye. Yabaye umujyanama mu by'umutekano wa Perezida wa Repubulika kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2016. Kuva mu gushyingo ku mwaka wa 2013 kugeza muri Nyakanga y'umwaka wa 2021 yabaye umunyamabanga wihariye mukuru w'igihugu, umwanya usaba ubunyamwuga, ubushishozi ndetse n'icyizere gikomeye.
abazita indwara zananiranye nibo siwe. Muganga Nzito indwara yose waba urwaye ayikoraho rikaka. Urutonde rw'indwara avura ni rurerure. Atanga imiti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruheriko. Avura karane ndetse n'inyatsi, nyabingi ndetse n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Muganga Nzito atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A ndetse n'uwa hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kubyongera. Atanga umuti n'ubujyanama ku makimbirane yo mu muryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe ndetse n'umuti ugufasha kubana neza n'abandi mu kazi. Ndetse kandi akanatanga umuti ukuzanira igikundiro mu kazi. Rubyiruko wowe wabaswe n'ibiyobyabwenge, Muganga Nzito aragufasha ucukubiri nabyo. Nyuma yo kumenya icyo Muganga Nzito akora, uri kwibaza ngo akorera he? Akorera mu karere ka Nyamasheke ndetse no ku isi yose. Wabyumvishe neza, no ku isi yose, kuko ashobora kugusuzuma akanakoherereza imiti mu gihugu cyose waba uherereyemo. Ubwo uri kwibaza ngo Muganga Nzito ntahenze? Ntagahenze ugereranije n'imiti aguha n'indwara kuvura, kuko agukoraho rikaka. Icyo usabwa nta kindi, niba ufite kimwe mu bibazo cyangwa se mu burwayi twagarutseho hejuru, cyangwa se n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, muhamagare kuri izi nimero uri kureba kuri screen yawe. Wahamagara bisanzwe cyangwa se ukamuhamagara kuri WhatsApp, cyangwa se ukanamwandikira, cyane cyane ku bantu bari hanze y'u Rwanda. Tandukana n'umuze mu mubiri wawe, gana Muganga Nzito. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2021, Brigadier General Karuretwa yagiye kuyobora ibikorwa bya gisirikare muri diviziyo ya 2 y'ingabo z'u Rwanda, mbere yo kugirwa umuyobozi mukuru ushinzwe imikoranire mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda. Ukora neza arahembwa, ni nako byagenze uyu mugabo agenda azamurwa mu ntera. Mu gushyingo k'umwaka wa 2019 yazamuwe mu ntera ava ku ipeti rya Lieutenant Colonel agirwa Colonel. Hanyuma tariki ya 5 ugushyingo k'umwaka wa 2021, Perezida Paul Kagame yamuzamuye mu ntera amuha ipeti rya Brigadier General, anamugira umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda. Mu kuboza k'umwaka wa 2024 yongeye kugirirwa icyizere agirwa perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, ari nako yakomezaga inshingano ze muri Minisiteri y'Ingabo. Aha yari arimo arahirira umwanya yari amaze guhabwa. Muri sosiyete nyarwanda ni ikintu cy'ingenzi cyane n'abasirikare barimo, ariko mu gisirikare akaba hari umwihariko buterwa n'inshingano igisirikare kiba gifite no kurinda igihugu n'abaturage n'abanyagihugu. Akaba ari akarusho gaterwa n'ububasha ubusirikare buba bufite, intwaro, ibikoresho tuba dufite n'ubumenyi tuba twarahawe, butuma ikintu cya discipline kiba ari gifite uburemere burenze ubwo muri sosiyete isanzwe nyarwanda. So discipline ihabwa imbaraga nyinshi cyane mu gisirikare kugira ngo ubwo bubasha tuba dufite n'ibikoresho n'izo nshingano hatagira kuba kubukoresha nabi. So niyo mpamvu habaho inkiko za gisirikare zihariye zihabwa imbaraga zikoreshwa mu buryo bufite uburemere wenda bushobora kuba burenze muri sosiyete nyarwanda isanzwe. Ku ya 17 Kamena 2026 yagizwe umuyobozi mushya w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga. Ni mu itangazo ryasohotse rigira riti Brigadier General Patrick Karuretwa yagizwe umuvugizi wa RDF. Umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagize Brigadier General Patrick Karuretwa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Ni itangazo rya RDF ryashyizwe hanze ku ya 17 Kamena 2026 risobanura ko Brigadier General Karuretwa azakomeza no gukora inshingano nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Brigadier General Karuretwa yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga uherutse gutangira inshingano zo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye. Brigadier General Karuretwa yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda mu mwaka wa 1992 mu gihe cy'urugamba rw'ingabo za RPA rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe yari afite imyaka 18 y'amavuko gusa. Ku bijyanye na siporo ndetse n'ubuzima rusange bwa Brigadier General Karuretwa, akunda gusoma ibitabo, kwiruka ndetse no koga.
ni n'umwe mu basirikare bafite amateka muri karate kuko afite umukandara w'umukara black belt ndetse yanakiniye ikipe y'igihugu ya karate. Ni umugabo wubatse ufite abana babiri b'abakobwa. Tugendeye ku buzima bwe tumaze kugarukaho hejuru, dushobora kwiga isomo rikomeye. Ubuzima bwa Brigadier General Patrick Karuretwa bugaragaza ko hari igihe umuntu ashobora kuva mu buzima bwari bumworoheye agahitamo inzira y'igitambo ku bw'inyungu z'igihugu cye. Nubwo yakuriye mu muryango w'abize kandi ufite ubushobozi, yahisemo kwinjira mu rugamba rwo kubohora igihugu afite imyaka 18 y'amavuko gusa. Nyuma y'urugamba yakomeje kwiyubaka mu masomo ndetse no mu kazi, aba umwe mu bayobozi bakomeye mu nzego z'umutekano n'igisirikare cy'u Rwanda. Inzira yanyuzemo igaragaza ihuriro ry'ubuzima, ubwitange, ubunyamwuga ndetse n'icyizere yakomeje kugirirwa mu nshingano zitandukanye kugeza ku mwanya mushya yahawe wo kuvugira ingabo z'igihugu RDF. Nimunyemerere tumwifuriza akazi keza mu nshingano yahawe. Iyi ni Dopa Media, komeza ukore subscribe niba utarayikora. Niba warayikoze turagushimira cyane. Ujye wibuka kandi gusangiza ibiganiro byacu inshuti zawe kugira ngo nazo zidukunde. God bless.